GH and when you go so I will share money about and ama owusu asabre training issues are able to journal and a midday episode ewe fidi so na akwese Ghana ha nipa bonifusem ya doso debi ada complete from and fi enkronkro ebe to ja efa nipa bonifusem a koso ewo hono na sisi ate driver for one more ewo Nsuta Birim Jack Jedua Kwa Road hono womutai echu omukasa de fa driver for mon womu edi su fed ndende abeto aban enim sanse womu chemu a R0bbers ekoso ewo mumante mo no nyasem ketwa tese de bia da womu cars no nso womu betu bia no R0bbers fo be chesi womu di tuo ne nkranten na womu chirem krampa within 2 weeks no konfo mo fa R0bbers so ehiro womu kwa bi so mafa so eprepra edwedifo a womu so ahiro musika no ntimi enkan te se edoso pa na ebie mu so de ye omo ya krampo ete omo so mu se wo bechi wo be ma ne de be bro ejutwa wo se kan se topo ne bebo aku a ne de abo aku na nso ma no wo mu nim so omo no mu kurukra na nam kromo mfa ho na ma no R0bbers di omo nsa edi wo mu ase grossa te so makoso akuma ni dai wo bia wo te so obi oyo ba bia ba be form baby a omo R0bbers no mo preti wono wo yo ba nko ade a ukunu ye bu no na tese won so ye fa wo ewo bebi a wo mo area wo na tese akoye ensempin nti ebe ya aban entwere ni emehwe ye wo mo ekro no so na tese wo ma security enye title esan sa R0bbers fo no wo mo ya ma wo mo djuma as driver to camp no ya hwero mo esan wo bia mpo empese wo be fifie no wako bebi no wako hia ye amane ewo ekwan mu na wo hwe wo mo ensem no mu a emu rempa because nansentem de akwese sa entemsem bi say no ya rampart e wo manyimu utie report e ba dodo na nansi enche cramp no kra MP wo Infatima constituency also fact one of this R0bbers pay no atese no enam so ema ne hwere ne nkwa ya na ebiem so no yatetete mantem miaye obetini ese R0bbers fo tese kwante port no makoje wa aboso na tese obi abetwem bi obia no na yeah, do seeker if but one question keeps coming back. Say, debut, R0bbers for ye security. Atobaha, entina se no woma door so na say security yin na inter sa part no say wom R0bbers crime temporary any security omo gina tese checkpoint of point entina ama R0bbers aye rampant wo kwan so dia won dwo kra won ti asebade niam no nipa bone fosem ados wo man mu ejuma eni obat da so yesi ye bia enyuma ebi so ahase de wo man ka so munyansa na omo nim de ejuma na ekoye de mom ti atentina emrante no so dodo na afọ madwen afa kwan for be say tese kronoa no mbebo na fabre wo mama online mu ayesa because they ka kon de enye na wo hwe drivers for no kra mo complain omo betu da no kra wo mu wie cramp omo do mu wie crap no wo makọ na wo do usu wo wa sa akọ breweni asa pesika for fracha okotokom ka enye house wo mu wie no masa fa na wo ba no ye fa no no pa wo fa wo nim ko fa anyi dodo a wa fa say ya rebi wo no wo sa ya rebi nu na re cramp na sa kopie mu onyi nsemu na tese de bia enyi se you go no be yego because wo bia unim no be bia o sa edi unya no wa ye wa yakaka de no afa by force now so be wa man de on say possible sa na nti bone na ekoso etebe ya ye security for no mo so e wo madwuma ni mu we o si Nsuta Nsuta ekwan no so Birim ekwan no so na sa ensem we esisi wo Ashanti region constituency and the ede Central District one and I just say and same say no air cost one in Tiabeya. One so say go for complaining drivers for no car so much you must say, oh my complain but I say you can't that them a police furnish it must say no must say that to hope him Tiabeya. Woman can you home no money and come here, especially a pint to because they say I'm not because do not if you up, maybe I going to 4 F maybe I'm mad ready for fan one woman some do many actually. Now yen to me empty a stop that my security tighter and your shop as a crime rate and send air cost from the best by the form be not as a gunner because what's your mimo now who pay now won't me and ya rich must who pay who pay who let me sign maybe a who pay now as me as a chaba who
asem dia na wo man mu no emu ni asumdue sa no nte be ya wo mo hwe ye Bible so Bible for police for national security de kika wo bia mbetimi apa ma Bible asiye e wo man mu wo make nya mo ho na wo ma adwuma no esie na mnantie so crime is never the solution. So aban and a wo train so betena se ahehye nyama aye adwuma ebi adwuma ama wansara wo tuma nya bia ko wano na eno no enye the right thing because aban we nyama bebregu ni so a wo ye eno nti ena hu be hia se wo mu beti gina ye ama wa brabo se me bese binye se me bese binye ska se eneske ni bre enti na makro no se mados no because wo penentente ma ye wo penentente mo so unye wadwin so be ye adwuma bi eden bi aye na wo ya kan hu ni say there that could be e wo ho ma that could ye chiwa wo ba ko dem na wo ko dem so a asem foforo e wo we hwe krapa na wenya wuti kra ni dim na etu okra akoka wo ama ahwere wo nkwan ti yen so yen kasa mu yen tu ye hofo na yen sacrifice wonya aban ne baby bi e da boy ye mra yen kasa no ye betimi aboye bra e wo kwan a ese e fata so mi de besi ya say wo mu complain no da betu da no ye hwe nim say aban e be so na tesa police before e be mu ni akosa bia ye wo na tese wo ma sisi checkpoint e wo na driver phone betimi ahye wo madwuma ase na tese wo madwuma ye totin e de amoma wo mo en complaining fa eye akwatide ye R0bbers wo mo si wo mo kwan e wo na emma no so beju wo mo fa hundi atese wo bi enwa wo hemu wo tese kwan wo keke obi a woni mu obi a na wo fa wo keke eno de enkaye kra enkoye eno nti ye hwe nim se aban beti wo mo so frɛ na wo ma police for eni akọ na tese bibia abrase e wo honom na ni niamu ne de ni die che na wo so me kire wo se wo betimi subscribe to your channel in a BM so follow yen your Twitter and your Instagram account at @tumagh_ your Facebook also @tumagh nana ama owusa anything but more than for what don't trip efa and some me da to me nim no to dry your comment section or na BM so no follow yen so na mechanical no makrabo fit any assess anything and your friends say mechanic na prophet kumichacha my sister me YouTube no baby am hwe bia am change afro ena maba too much GH shit na prophet kum tiacha me so me hwe